Arambai News Guwahati da Maitilongi pau tawriba singbu yan hanbumuktada jingangbam Suzitrani na kurumjari. Zingasigi samlappa mariba pau sing lawirasi. Asamda madrasa linkhatningba mafamda hektamak linkhatpa yararoidori. State lengakna madrasa gi matakta athingba kaya ama thamlakli. Masigi manungda police ki radar manungda makhoi leigedabani mahairoi chama sudrabadi linkhatpa yaroi kilometer ahumgi manungda madrasa amakhaktamak leigedabani amadi oza khudingmak tangai fadana police verification tawgadabani haiba yauri. Control mechanism oina board mari semkhre hariba board mari asina madrasa gi hiram khudingmak kupna yengsilagani. Asigi sumathakta madrasa singda science subject na singba tamhanaba state lengakna kanna takshilakli. Nagalamaromda Asamda dharma onbagi thogdok kaya leptana thorakli. Inglisingani nipumathoigi mamangda Christian dharma chatpa hengathanabagi pandam kanna thamlakli. Majuligi mafam kayada church ki masing leptana hengalakli. Karbi Anglong amadi Dima Hasauna chingba chingi district sing riba travel amadi SC gi miyoi sing Christian changba hengalakli. Mapaleba ki miyoi sing na tourist oina laklaga dharma sandopagi thabak leptana chathari. Sweden gi tourist ahum amadi Germany gi tourist taret dharma sandopagi thabak torambagi damak pharesu hairi. Haryana gi Faridabad chathariba International Employee and Trade Mifam gi nini chanba numit gi ayukta leibak wathok oriba new pension scheme chana handanabagi wafam Manipur State Committee All India State Government Employee Confederation gi Maisnam Joy Kumarna pokhatkre. Manipur asu NPS asi Englishingani mangadagi chanaba haurakibani adubu masina oza sing yauna employee amadi worker khudimakta khudong thiba kaya mayokna hali. Hanagi all pension gi adugumba dearness relief so amata laite. West Bengal amadi Tripura na chingba state singda all pension scheme asi adumak chatnari. NPS ki asoiba kaya si khangnarakpadagi state kaya da OPS chana hanaba thorang kaya leptana paikhatnarakli su hairi. Ngarangi aroiba mifamda International Congress amuk pangthokpa yanaki. Employee amadi trade workers singi yaiphanaba ihau hanba laitana chathanaba warib lawki haina Secretary E. Girani na thadorokpa chirol amana phongdorakli. Kangpokpi district ki makuida scruff typhus ni chingnaba tinna chikpadagi angang ani yauna miyoi ahum laikhitre. Miyoi kunlomna nadna lairi. Miyoi anina rimsta laikanaraba matung thasigi tareta laikhitabani aduga amana thasigi marida rimsta pukhalaklaba matung numit adumaktada laikhitabani hairi. Haukiba November 3 ki numidangda National Highway number 38 gi Keithel Manvi Police Station na konba biang amade Thanglon bungda lambi sembagi thabakta snariba excavator ama Nation IM ni chingnaba singna mai tharambagi thogdok adubu Kuki Students Organization Moltam Block na kanna yaningdaba phongdorakibaga loinana Jenariba miyoi sing phaduna cherak pinenaba lengakta taksinkhrabasu thabakta onthoraktabagi mayokta November 8 gi ahingnong yaidagi Imphal Jiri lambi paringda matam kaktana economic blockade chathaba haukhre. Lambi da thoktuna miyam phamjinki amadi uwana chingba thamjinduna lambi thingki. Matamamagi Bihar gi CM oiramba Lalu Prasad Yadav ki machanupi Rohini na mapagi damak kidney dan tawgadori. Hakchang hamdaduna lairiba RJD gi Chief Lalu Prasad Yadav ki Singapore da base oiba machanupi Rohini Acharya na mahaki mapada kidney dan tawgani haikre. Jahi Humbudramari Suraba Bihar gi luchingba si kidney layengnaba mamang thada Singapore da chalubani. Machanupina kidney pigadaba maramna November thasida kidney transplant kidamak Lalu Prasad Yadav Singapore da chalaba yari. Karnataka da laiba Muruga Madki Sanyasi Amana Madki hostel da laiba nupimacha sing sexually assault tobagi case ama thorakre. Sivamurti ka uba sanyasi asina nupimacha kayabo rape tobagi wari thorakli. Nupimacha sing kaktanatana machanupi unaba lakpa mama mapa sing da fauba dharma guru asina kihalli hairi.
टॉप ईरान एक्ट्रेस तराने अली दुस्तिनाना यामना मथौना लेना हाबदी कोक खुम्बी हेडस्कार्फ यावदना सेल्फी पोस्ट तौरखरे ईरान दा नुपीसिंगी ओइना हेडस्कार्फ असि मैंडेटरी नि तंगाई फदबने अदुबु चही कुनिथोयगे कुर्दिश इरानियन नुपी महासा आमिनी सीखिबगी मायोक्ता ईरान सिनबु थुंगना हिजाब की मायोक्ता चथरिबा प्रोटेस्ट असिबु सौगतलदुना अमदि इरानियन लेंगाकपु सिंगनरदुना एक्ट्रेस असिना हेडस्कार्फ यावदना सोशल मीडिया दा माकी फोटो असि पोस्ट तौरखिबने इथत लेबाक मालदीव्स तमथीरब मई चाकपगी थौदोग अमा थोखरे मपान लेबाक की वर्कर्स सिंग लेबा मालेम द लेबा बिल्डिंग असिदा मई चाकलकपदगी यामद्रबद मियोई 19 गी हकचांग अचाकप बिल्डिंग मनुंगदा तादुना लेरंबा थेंगनाखि मखोगी मनुंगदा मापनदी इंडियन नि हाइरी फायर फाइटर्स ना मई सि मुथनबो होनबदा पुंग मरी चंखी फ्लोरिडा दा हेरिकोन निकोल अमुक थुंगलखरे नोंगलै नुंसित इवान चटखिबगी चेयोल खरदंगी मनुंगदा निकोल अमुक थुंगलखिबनी मसिगिदमक फ्लोरिडादा नेशनल गार्ड्समैन चट्रुक सेम सादुना लेखिबगा लोइना खुदकता चंगजफम लौबा याबा इमरजेंसी शेल्टर 13 अमसु सेम सादुना थमखरे फ्लाइट पाइबसु लेवहनखरे युममदी बिजनेस हाउस लाख अनिगा लिसिंग 10 हेना निकोल नंबर मोइदुना मई मुतुना लेरिबनी अरोइबदा तेंतकप मरोइबा पाउ खरा गुवाहाटी की वीआईपी रोड तमथीरब मई चाकपगी थौदोक अमा थोखरे अपार्टमेंट अमगी इन्वर्टर दा शॉर्ट सर्किट ओरकपदगी लाइबक थीबा थौदोक असि थोखिबने अदुबु अपार्टमेंट असिदा लेरंबा युमयोक्सा अमदी यामनमक वाना चेंथोकपा ngamdana लेरमखि मई मुथतलब मतुंग सा असिबु हॉस्पिटल दा पुखतखि असम कैबिनेट ना स्मार्ट मीटर लाख यांखै खिनबगी अयाबा एबीडीसीएल दा पीखरे हाइबा स्मार्ट मीटर सिंग असि चही अहुमगी मनुंगदा खिनगदबने असम दा इनौनौना डेंगू केस चामगा मरफुतरा माथोय अमसु फंखरे ख्वाइदगी तमथिना होजिक सोकलिबसी कार्बी आंगलोंगदनी केस 65 हेना थेंगनखरे आरटी तुरी सीखिबगी वाहौदगी असुकुइबसी लोतुना लेरखिबा दरंग डिस्ट्रिक्ट की एसपी राजमोहन राय ngarang CID ऑफिस ता मखोंग थोंगना लाक्तुना सरेंडर तौखरे पनबा याय तुरीगी मिहादा सिनमसिनबगी दमक एसपी यावना ऑफिशियल कयाना सेल चाथोकपगी वाथोक लेरिबने राज महोत्सव की हराव नुंगाइबा मरगसिदा नलवारीदा फेस्टिवल कैंपस मनुंगदा फंबा रेस्टोरेंट अमदगी चौमिन चारुबदगी राज येंगबा लाक्पा मियोय अमा लेखिद्रे धुबरी इंटरनेशनल कमर्शियल मार्केट पाखमचा बाइक कन्न थौजिलगा युमलोन नरिबा लेबाक बांग्लादेश तमना थौजिनखिबदगी ngamkhai ngangliba BSF singi marakta mipainaraki phana yamna thenglaba fawda bike thobu nupase India da halakhide hairi Borpeta da college principal yauna mioi taret phare ishan udaina chingba scheme singi sel chathokpagi case ta makhoibu phabani Morigaw da mukasu doctor gi mathakta attack tawkhre cyber criminal amana doctor amabu tana duna attack tawkhi amadi phuki hairi Porompata leriba Janims Hospital gi nauna saba nupagi hostel number 3 CMN birena ngarang honobi matungina sangakre Janims Hospital National Thakta pukhatna ba Manipur lengakna kanna honari hanasu CM na phongdokhi Ipsagi puarigi khongul liba khongchat Assamgi Hailakandi district ta thamdana mafamadu da khundariba maitai chinnaw singa wari sanaba hore haina Ipsagi Secretary General W Guneshorna press thadorok pachirol amana khanghalakli Forzol district ki manung channa Parvung town da post office ama tipaimuki MLA Ngarsanglur Sanetna hangtokre Miyamna Mukna Yatra Haraga Khangnaba Moirangthem Kunjesor Singh Khangabok Part 3 Makhalai Kaida Leibana Ikhang Khanghodana Masagi Anaba Manamaram Oiraga Laikhitre Myanmar jail da Phadok Oina Lairuraba Indian Macha Mari Ngarang Indo Myanmar Border Friendship Iron Bridge Lokchaw Bridge Manakta Immigration Assistant Director gi Kuthangda Khusinakre Manipur Macha Mari asi magi imungi miyoi singda Khusinakre su haire Arunachal Pradesh ta yuhar hakre November 10 da minute 30 gi manungda anirak yuhar hakhi
ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 10:30 ꯇꯥꯕꯗ ꯋꯦꯁ ꯁꯤꯌꯥꯡꯗ 5.8 ꯀꯤ ꯃꯦꯒꯅꯤꯆꯨꯗꯇ ꯌꯨꯍꯥꯔ ꯍꯥꯈꯤ꯫ ꯄꯨꯡ 10:57 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ 3.5 ꯒꯤ ꯃꯦꯒꯅꯤꯆꯨꯗꯇ ꯋꯦꯁ ꯁꯤꯌꯥꯡꯗ ꯌꯨꯍꯥꯔ ꯍꯥꯈꯤ꯫ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯕ꯭ꯔꯨꯁꯤꯡꯗ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯗꯤꯁꯦꯝꯕꯔ 9 ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯚꯣꯇꯔ ꯂꯤꯁꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯆꯟꯅꯅꯕ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯄꯦꯟꯗꯦꯃꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯦꯄꯣꯏꯟꯇꯃꯦꯟꯠ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔꯥꯏꯖ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯗꯥꯕꯤ ꯇꯧꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯉꯝꯈꯩ ꯆꯌꯦꯠꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯁꯥꯝ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯦꯘꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯀꯣꯟꯔꯦꯗ ꯁꯪꯃꯥꯅ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯒꯨꯖꯔꯥꯠ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤ ꯀꯦꯟꯗꯤꯗꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯤꯁ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯍꯥꯟꯕꯒꯤ ꯂꯤꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯄꯇꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯥꯔꯗꯤꯛ ꯄꯇꯦꯜꯅꯆꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯌꯥꯎꯔꯤ꯫ ꯃꯦꯒꯥ ꯂꯤꯀꯔ ꯒꯦꯠ ꯋꯥꯊꯣꯛꯇ ꯗꯦꯜꯂꯤꯒꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯤꯑꯦꯝ ꯃꯅꯤꯁ ꯁꯤꯁꯣꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯍꯦꯟꯅ ꯂꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯪꯂꯥ ꯂꯪꯖꯤꯜ ꯀꯌꯥ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯅꯤꯁ ꯁꯤꯁꯣꯗꯤꯌꯥꯅꯗꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯊꯤꯍꯨꯝꯕ ꯆꯠꯊꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯈꯤꯗꯦ, ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕꯗꯒꯤ ꯅꯥꯊꯩꯍꯟꯅꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯂꯥꯂꯣꯡꯅꯤ ꯌꯦꯠꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯟꯖꯥꯕꯇ ꯉꯔꯥꯡ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯣꯄꯣꯞꯇ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯤꯂꯦꯖ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯖ ꯑꯃ ꯍꯥꯠꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯈꯥꯂꯤꯁꯇꯥꯟ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃꯗꯤ ꯒꯦꯡ ꯈꯨꯠꯄꯨ ꯈꯔꯅ ꯃꯅꯤꯡꯇꯝꯅ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯄꯟꯖꯥꯕꯇ ꯂꯦꯞꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯒꯦꯡꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯥꯠꯅꯤꯡꯕ ꯃꯤ ꯍꯥꯠꯄꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯄꯟꯖꯥꯕꯀꯤ ꯑꯥꯞ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯈꯨꯠ ꯊꯥꯡꯒꯠꯄꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯥꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯌꯨꯑꯦꯁꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯖꯔꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯖꯦꯅꯦꯠ ꯌꯦꯂꯦꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯨꯡꯂꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯤꯞꯀꯤꯗꯃꯛ ꯌꯥꯅꯕ ꯀꯌా ꯄꯨꯔꯛꯀꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯊꯥꯎ ꯂꯩꯕꯗ ꯌꯨꯑꯦꯁꯅ ꯊꯤꯡꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ, ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ ꯔꯁꯤꯌꯥꯗꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯥꯎ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯂꯥꯟ ꯃꯣꯇꯣꯔꯁꯥꯏꯀꯜ ꯁꯣ EICMAꯗ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯀꯤ ꯇꯨ-ꯋꯤꯂꯔꯁꯤꯡꯅ ꯍꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ EICMA ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯣꯇꯣꯔꯁꯥꯏꯀꯜ ꯁꯣꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯏꯚꯤ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤ 12 ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ꯫ FTX ꯗꯤꯜ ꯐꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯞꯇꯣꯀꯔꯦꯟꯁꯤ ꯅꯤꯡꯈꯥꯏꯕꯒꯤ ꯐꯤꯚꯝꯗ ꯂꯩꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯥꯡꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤ꯫ ꯕꯤꯠꯀꯣꯏꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯊꯔꯒꯤ ꯃꯃꯜ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 24 ꯑꯁꯤꯗ 10% ꯍꯟꯊꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯁꯇ꯭ꯔꯦꯂꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯗꯤꯂꯩꯗꯦ ꯒ꯭ꯔꯥꯎꯟꯗ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯕ T20 ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞꯀꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯦꯃꯤ-ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯏꯪꯂꯟꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯕꯨ ꯋꯤꯀꯦꯠ 10ꯗ ꯃꯥꯏꯊꯤꯕ ꯄꯤꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯜꯗ ꯀꯞ ꯈꯣꯡꯆꯠ ꯈꯥꯡꯇꯞꯇ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜꯗ ꯏꯪꯂꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯥꯀꯤꯁꯇꯥꯟ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯅꯣꯚꯦꯝꯕꯔ 16ꯗ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯖꯔꯃꯅꯤꯅ ꯆꯤꯞ ꯁꯥꯕ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯅꯤꯗ ꯆꯥꯏꯅꯤꯖ ꯇꯦꯛ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯔꯃꯅꯤꯒꯤ ꯐꯥꯔꯝ ꯑꯅꯤ ꯑꯦꯜꯃꯣꯁ ꯑꯃꯗꯤ ERS ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛꯁꯇ ꯆꯥꯏꯅꯤꯖ ꯏꯟꯚꯦꯁꯠꯃꯦꯟꯠ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯇꯥꯡꯖꯕ ꯍꯟꯊꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯖꯔꯃꯅꯤꯅ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯧꯔꯥꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯌꯨꯔꯣꯞꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯥꯕꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 15,000 ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ WHOꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯐꯒꯥꯅꯤꯁꯇꯥꯟꯗ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯅ ꯑꯅꯧꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯑꯐꯒꯥꯟꯒꯤ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯄꯥꯔꯛꯁꯤꯡꯗ ꯆꯪꯕꯒꯤ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯊꯝꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯄꯥꯛꯇ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯑꯐꯒꯥꯟ ꯅꯨꯄꯤꯁꯤꯡ ꯄꯥꯛ ꯆꯪꯍꯟꯈꯤꯗꯦ꯫ ꯏꯁꯂꯥꯃꯤꯛ ꯑꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯍꯛ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯂꯤꯕꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯁꯤꯌꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯚ꯭ꯂꯥꯗꯤꯃꯤꯔ ꯄꯨꯇꯤꯟ ꯃꯊꯪ ꯆꯌꯣꯜꯗ ꯏꯟꯗꯣꯅꯦꯁꯤꯌꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ G20 ꯁꯃꯤꯠꯇ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯚꯔꯆꯨꯑꯦꯂꯤꯗꯤ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ꯫